asofo owusu bempa Agyin Asare no mo Muslim ni I am minority emedi president of Ghana na munye nyame o munye nyame wo Agyin Asare me mame started worshiping with you way back circle na mi swa ni yediwochi sa e wo circle ena na yedi be pie e wo jowulu satam no kwa na etabodan ena na etim wo jowulu ho aban company na in factories ni bi na ye ton ama wo no NDC for abeton ama wo no na ho ye fi circle ena de ba ho na mi wie GHS am results ba ya minya admission on Fanteman the year 2000 the year 98 ana me ma me pay school fees admission fee akotua me fees Abusia amanfo edesobo boss of penny Archbishop Agyin Asare ya woda Perez Chapel ano ni nyina ne se yebeka ya bra ye ba beto aba no na ensem a Ghana fo bi ka ne se so penny Archbishop Agyin Asare Reverend Owusu Bempa Duncan Williams ene asofo no mu bi a ekeka ho no kire se Ghana ha esan se Christopher edoso ntino omo influence omo church members no se ebeye na womo nto aba emfama Muslim no mum omonto aba no emfama Kristoni wenum ne na Ghana fo no eka ema wo de sobo ebo sa asofo empenifo ya de bebo wo mudi na after say ye to aba no wieye no ye mampeni dada John Dramani Mahama ono ena edi mu enkunim asese wa be president elect ede ama Ghana ono so ena na wo ye Kristoni a woni Muslim no ekwakosi akan na sa enkunimdie ekọ edema NDC ewie ma mampeni esan befa na konwa biemu no enna Perez Chapel member baako atechin ni hawa wo nyina ne se fi 1998 secret bia ewo ho ya wo kire se Archbishop Agyin Asare eye odidi Asare mani nya wa moa Asare ma no na oma enam so ma Asare mani bi ekwa hohiahiem no wo de sa secret nyina aba betudwa wo kire se senka Bawumia aye obi a enwose eto abama na enam kramoni aban so ena ene free SHS Ghana enjoy no ebaaye digitalization na yede boy ho safone no enam kramoni so ena ebaaye sesa sofo mpenifo yi ede wo mutumi a wo mo no influence church members no ama wo makwakoto aba no ede etia kramoni dia ene wo no so ensem a ewo ho fi 1998 ni nyina wo de beba bonten make I will say ansa na ebetie sa ensem no obefa Dr. Abednego contact e wo screen no ase na wa friend no na na twetwe nkomo sunsumu ha obi a wona mu bia papa ebetimi aboawo eye too much GA subscribe my page na mi adoma no so saro upload bia ba onsa ebetimi aka ma yenkotie senate church member yi ede ne nsem no etu dwafai Anthony Calbo I salute Miracles Dennis Abwaje Nana Boache Kwabna Ejapon Richard Ahiagba maye juma o nyame hyiramo na ye nipa ye boni aye ena ye de boni etwia MPP abanka na nka MPP aban bi a enu kwan se ye ni ye sine form kra ene flower pot interchange moni age ebia ne guabuche ena ye pre se ba binya ye ba bigina ebi hu etwetwa pictures keke asofo owusu bempa Agyin Asare no Muslim ni I am minority emedi president of Ghana na munye nyame o munye nyame wo Agyin Asare me mame started worshiping with you way back circle na mi swa ni yediwochi sa e wo circle ena na yedi be pie e wo jowulu satam no kwa na etabodan ena na etim wo jowulu ho aban company na in factories ni bi na ye ton ama wo no NDC for abeton ama wo no na ho ye fi circle ena de ba ho na mi wie GHS am results ba ya minya admission on Fanteman the year 2000 the year 98 ana me ma me pay school fees admission fee akotua me fees we came to the church Mosi, mo be checking the welfare, ne tight, ne one if omiti standard.
Ni nyina mo de ye fa mo me ma me meeting ni nyina. Mo de ne enne wochina Agyin Asare. Enne we see Ghana ye Christo for mine no. Inti yen to abama Christo ni mebu mine no. Agyin Asare want me amboa me maame ama na ama me school fees antua me school fees so. Me maame ko pair boafo ewo jowulo maame bi ho me wie SS me maame wie kire nyane ye de maame ne ka. Ni ye de maame ne ka. Me maame ba yare ye emre bi ye ba wo ho ye salai me tame wa after second service ena me ba ho no counseling obia be ho be me na me ye last edru me so obia mfi me ho ani se wo pie me dimirika na me chesi wo kai me say pastor I want to see we say but you can't see me, I'm busy, I'm going somewhere. Go and see the other pastors. Because I was so poor, because I was a nobody, you were interested in esikafono or mo kita flashy cars no, and now you attended to them. Ghana for mumie mweni Ghana fue mumie mweni na mama asofo mo just say asofo kra yenya eso mbo cha mu kunu no mo eso mbo cha mo busuafo sofo betimi aka so maame ye befo fa sika kwatwa no na de sika kokunu owu so be mpa mu nyina omu nyenya minipa omu ye funu ena mu omu di akire asofo they are milking the poor. Mo sorry na mo de afore na mo de busika e de koma wo mo e na title e na welfare e na title inti na education no e very key no na wo ko school na weni bie kwadwe mu bia obie ntimi ndada sa aban na obebie mu ani no any MPP aban mo se mo mpe o mo se mo pe yendi enne se de yensa e be boye yem ni apre japade no mo se mo mpe o Muse mumpe na me kro for upper east kanjaga for hey me zese ni ka beta la ni bati ni nambie lak ni ber too much ni bati ni nambie lak kabanja nyanga kabanja tin da me na dida yiti na vote NDC banja ti NDC nyetane e die na NDC am me kro bu kanjak since I was born e kwan no se de da sana na eda se de da na sana na eda akufo ade MPP abai eno makokwa ye kwan ni bi bebre ye hu third road say da fit Rollins time eso makokoto mo sorry amakoto NDC nkurasefo nkwa wawa ye zalla kubari do nkwa bude aba for how long tinani bati NDC a passing da me na bakasma velma tene atina ava banganga kabanjaba ni bati nambie lak ni barkama too much ni bari ega banja ti NDC nyate so MPP ni Bawumia ni janye dita ni miana na nyaya ane mwe chimisa eden se fono no mo de omai ne bua ye nyina yetim omai no se ya NDC mahama banja ti wan bate mahama okayama Abusuanti video no ena mede eba besomo ena yakwa kuti seni abranti aba abekire nsem no mu esi afa mesro so beja comment e wo video yi ase e de ama me no bia subscribe button no so e ya kai na fa bia ne ka ho wo ye ne sa upload bia ba wo sa betimi akabi all the social media handles no okọ ho a e ye too much gh e ya kai so wo be like wo ho na wa share e de ama me makra